Want to record a voiceover? We got you. Want to shoot a podcast episode? We got you. Need someone to edit all of that for you? We got you. So, check us out at abutivoice.com. Alternatively, send an email to info@abutivoice.com. At Bila ICT Solutions, we ensure that you stay connected. Get an affordable LTE connectivity compatible with any LTE device. Connect your home and business with a capped LTE SIM card for 59 Rand only. Or get yourself uncapped LTE SIM card for 449 Rand only. Bila ICT Solutions, inspired by innovation. Loko dyambu ri nge se tsuvuka etintshaveni, ntombi ya vanhu yi phaphame yi ya tikhela muroho. Phela masiku lawa swilo swi cincile, loyi a twaka ndlala u nghena esin'wini hi yexe. Tikumele buku ya landza nuna leyi tsariweke hi Ntsako Nombelani. Leyi i buku yo nyanyula swinene. Loko wo yi sungula a wu nge yi veki ehansi. Ku kuma vuxokoxoko hi mayelana na ku kuma buku leyi, fonela nambara leyi nge 079 828 0642. Makatako. Makatako. Absent kagas. Ifikile kashangani kenge. Amen. Yi nga phashilo ka xin'wana xa kahle mu se xana gang. Ashangane gembe akutika akuri hoyi apitori vakwena nga wena mgopostani hakulava kasi va ya hlanganisa na ti celebrate va Sydney Baloyi lowa ka mungana lonene katika ihoyi akukhomeki makatako tatika. As Mr. is sponsored by Bila ICT Solutions. Bila ICT Solutions, they are inspired by innovation. Neboli nuku seva na the globe le data ku charge loko ku fambelo ageze muna bogo load shedding. Menge vulu kune hava load shedding. Kuna globe in'wanyana va nga na yona loko ku ri na gezi globe le ya charge. And then lo gezi ri famba globe le ya lighting for almost I think 3 hours. I think 100 rand yayi one. So loko ti laveta group leta to fana letiya ti hlanganisi na Bila ICT Solutions, information ya wena kwa yi laha hansi u ta yi vona, u ta va contacta, everything is there. So i vanhu va ti computer, i vanhu va internet, i vanhu ku ri na ti UPS ku ri load shedding u ta yi defeat hi maside hinkwavo. Va na UPS ya ti appliances te le ndlwini, va tlhela na UPS ya ti Wi-Fi. So loko ku famba gezi wena u famberiwa gezi tshama u ri right hi maside hinkwavo. So loko lava swo fana sweswo ti hlanganisi na Bila ICT Solutions. Namuntlha hi tshame na boti Wisani. Amen. Va tiva hi boti va ka gas. Mgopo makatako. Boti Wisani xivongo i mana? Xivongo Maluleke. Xivongo Maluleke. La machimba ya to va xinyela babeni ku ya hina swiruketeli. Ya masiku lawa yi ta ku hey mkopozi le ku beni ka tihlamba mkopozi a swiruketeli. wo kuma ti YouTube na ti TikTok box strike back to ku report win violate 1 2 3 malchizis makatako. So magata ta kunta tsumula ka magata leti mi nga duma hi tona. TikTok. Yes. Lexi nga ku muzami ti kuma mi ri one of the influencers, ni nga ku well known influencers. Swi sungule ku i xi lexi nga mi hlohlotela muzameni ku matwa yini mo ni teka foni ni sungula timhaka ta TikTok sweswi. Okay, timhaka leti okay, nta vulavula hi voice ya Wisani Maluleke.
So I am Mgobozi kumta kota ku mentisa kahle kahle ni munhu wa ku rhandza ku hleka wa ku rhandza ku vanhu la nga kona va ri ku hlekeni kumbe vanhu lava ni followa ku va hleka ni ta ku ni comedian ambi ni nge se byeliwa munhu ku ni comedian ni ta ku ni comedian timhaka ta kona so swi sunguli la kahle okay ice cream leyiwani ni nga yi tshuneleni ngopfu ya swi sunguli la kahle la a ku ri na vanhu vo karhi a va ri ku holoveni loko va ri ku holoveni a ku ri njengenge ka gaza hinkwayo so loko ku ri njengenge se ni ti byela ku ri okay let me take this story to Facebook because a ni ri na Facebook na TikTok a ni ri na yona but a ni nga ri that full time and then from there until yini xi nge te change your mind u teka this message u recorda kunene u yisa ka TikTok even u yisa ka tikotiko timhaka ta kona hila se ni nga vona ku ri gaza va rhandza and va rhandza gobozeliwa timhaka leti nga kona ma swi twisisa so swi fambisa sweswo ya swi va ndlela leyo kusukela na namuntlha se ni nga Mgobozi ni tiveka ka gaza hinkwayo ya munhu la mi tiva ngopfu i maxaka ku na vanhu va titikotiko i vanhu va titikotiko loko ni hleketa ingaku hi yona yi nga ntima ka tikotiko ya so loko hi langutini sweswi mi hlangana ngopfu na ti-influencer to hambanahambana to fana na n'wina kumbe to yelana na n'wina se experience yaleyo yi vi njhani ka n'wina hi ndlela yaleyo ende ku pfuleki ti-opportunity ta njhani hi ndlela yaleyo timhaka ta kona ku hava loyi a nga swi laviki leswinene ni ta yi sungula kwalano hinkwenu leswinene ha swi lava na mina siku rin'wana a ni wisha ku ri at least na mina ni nga va celebrity na mina ni nga tiveka ku ha munhu a nga swi lavi ku tiveka I even honest not ku tiveka timhaka ta kona so ni vi swi ni tsakisa swinene loko se ku ri na vanhu lava nga duma ka gaza kumbe va nga duma ka gaza ntsene va nga duma so swi vi swi ni tsakisa swo ni khoma kahle and then swi ni pfulele na ti-opportunity ta ku van'wani va ni vitana va ku Mgobozi hi kombela ku just u va u ri kona ka event a wu nge khomi mic a wu nge endli nchumu Mgobozi just for your present va ku Mgobozi ya ku kombela u advertisela swibindzwabindzwana swa hina leswi ni nge le ku swi endleni nga busy hi swona sweswiwani va ku Mgobozi hi kombela u ta va MC hi ndlela yaleyo vutomi byi ya mahlweni so ku dyiweni ku le ku dyiweni mafadeni swifadenani tindivileji ya timali muni ta kona loko munhu o za vitaniwa ku ri a ta appear hi xilungu veri you've made it you've made it ku na mafadeni ma kona mati mutwa timhaka ta kona la yi nga kona ya ku le ku tsokombeleni vanhu lava i khale na khale swo fana na vo mi nga kombisa hi vo mani ni vona mi ri ka a ni ku tivi mara va ri simple kitchen na vanhu vo hambanahambana vanhu lava i khale mi kha mi tivana kumbe mi sungula ku tivana sweswi mi nga duma mi nga celebrate mhaka ta kona tanihiloko mi swi vuleli ku ri ni influencer so un'wana na un'wana wa swi lava ku lava ku tikuma a ri tlhelo ka influencer matitwa timhaka ta kona so swi va hi ndlela yaleyo a hi nga tivani vo tala mara se ha tivana hi ku un'wana na un'wana wa swi lava ku va loko sweswiwani ku ri na influencer mi twa ku ve influencer ku ri ku na we influencer wa tshunelela ku if influencer ai influence hi ta influencer swi influenceka timhaka ta kona sala ve so ka side lera ni twe vulavula hi mhaka yo
khale mi slaveni ku va celebrate ku hava la nga slaviki so Yes. swi komba nga ku na n'wina mi slaveni ku fika la mi nga fika kona mara a ku ri yona ndlela leyi yo fika ka celebrate leyi or a ku ri na nyiko yin'wanyana or kahle loko mo cheka okay a ku ri yona kahle na le ka TikTok ni nga ku na yona a yi ri yona hi mhaka loko mo cheka ku na loko ka TikTok ku karhi luwa back there a ni endla leswiya swa ku ri ni va ni kha ni cisetela tinsimu sweswi a ni swi vitaniwa sweswo cisetela tinsimu lip sync ya swona sweswiya so a ni endla sweswiyani so ya a ni nga kumi ti-follower to tala na ti-likes to tala a wu kayakaya na van'wani vavanuna mara a ni tsakisiwa hi ku ku na lava a va swi endla then mi kuma ku ri va kuma ti-likes to tala va va ti-influencer hi mhaka ya swilo leswiya ma swi twisisa so ya na mina ni vi xikwembu xi ni pfuna xi ni katekisa xi ni komba vuya liya ya vugobozi leti timhaka ta kona mi nga ta titwa Yesu a za a vuya ta tika mara n'wina kahle mahungu lama ma kuma ku hina ku swi tiva hey timhaka cha Cause kuna mulami ya ku mahungu kumbe mo va na nkarhi lowu mpaka mi research kumbe timhaka leti mo bisana na tona ma tiva yini munhu ya tshama movheni kumbe i mahungu ndlela kumbe i mahungu ndlela mi ya tshama movheni mi va byela timhaka ta timhaka leti nga kona timahungu lamawani honestly speaking a ni na source leyi ni byelaka mara nkarhi wun'wani pfani lumbeta Sesi Basani ku ni titwa ka Sesi Basani ku ri ni nga tengi ngopfu hikuva van'wani va ni cingeve n'wanuna wa njhani n'wanuna wo hleva so mahungu man'wani ma kumaka Sesi Basani Sesi Basani va Basani va kumeka kumbe kumeki Sesi Basani xipukunyana oh va ta tiviwa hina matitwa timhaka ta kona so ya loko mo check mina ni va ni kha ni vulavula ngopfu hi timhaka leti va ku ti ri ku trending more special ka Gaza a ni bi xitori straight man a ni bi xitori straight hi chakutenga loko mo cheka loko sweswiwani no twa ku Xangani gang ku na tikhamera ti nga yiviwa kumbe ku na un'wana a nga wisela tikhamera ndzeni ka mati ni ta swi linka ni ze ni endla xitori sweswo tikhamera ti yiviwile Xangani gang se mi lava ku fanele mi goboza a Xangani gang okay ni va gobozela va gobozele timhaka leti nga kona ta ka Gaza mi ti tivaka ti tshama ku ti ri hoyi ta tika letiwani ti lava na maphorisa very ka Xangani gang ku yiviwe tikhamera a swi tiveki ku tikhamera ti yo yiviwa kumbe ku na laha a nga ti teka a ya xavisa a ta kuma mali ya nyawupa timhaka ta kona mara very lavo investigator va ta va va ri ku investigateni ku tikhamera ti nyamala letiya kwini timhaka ta kona ta tika mfane mi titwa loko va ku i nyawupe ni vheni languta yi dlawa kwaleyo bu influencer la ku vutisa ku because ku na vanhu lava byelaka ku influencer u fanele u va influencer ntsena mara a wu fanelanga u va na ntirho kumbe va treat-a vu influencer as ntirho mina full time job 9 to 5 and how do you manage these things swa ku mi fika kumbe loko mi chayisa ntirho ndlela mo ni tshama ni movheni tiduma xiboza xikona xikoropo la munhu koropa ku kona 9 to 5 yaleyo matito timhaka ta kona mara na nkarhi wa social media na tinyika hi ku se na swi voku ni influence loko mo cheka ka swilo leswi ni swi uploadaka a ni tshama ni nga comment loko nkarhi wun'wana no hupa ku commenta mi ta kuma ku ile ya khale mi kuma ku notification ya kona kumbe yi ngheni na ha focus ka letiwani ta currently so ya swi hi ndlela leyo na tinyika ta karhi ni ku lowani i nkarhi wa ti-fan ta mina
wa vanhu lava commentaka na reply ni reply ani hope ni nge hope na loko mo cheka ni nge hope abafiki lava vo mitwa va vulavuleni mi ku va ku let's say mi vulavule hi Shambani gang hayi gang Shambani gang ifika hi ku se yi lata ku se mi vulavula wrong or swin'wana abapfi va fika van'wanyana vo fana wala na loko vo swi navela ku fika a va nge fiki hiko mina a ni bivito ra munhu straight ya loko no Shambani gambe mi ta ku ma Shambani gambe mi to n'wi mi to swi khomanisa ku hayi Shambani genge leswi nga ta n'wi vava swa yena leswi nga ta n'wi vava swa yena mara so far a ku siza ku va na munhu loyi a ti komba ku ingaku ni n'wi vavisini mini munhu un'wana loko munhu o va ni n'wi vavisini a byela ku ri yes mgobozi u ni vavisini then apologize ka munhu yaloye for the sake of peace loko ku ri ku ni mu hoxeleni mina I was just doing it for fun a ni nga ti byeli ku ri swi ta ze swi va personal hi ndlela yaleyo but loko ku ri ku ni mu hoxerile Shambani bembe sorry ni khomeleni for the sake of peace ask msa ya Jehova kuna timhaka tin'wana ta kona la matita timhaka ta kona khumbanyana yo we itatenga loko ku van'wana va ri ha en'wanuna wa njhani wo goboza se ku na vanhu va ku ha hayi mixoko titemzala kwala van'wana a ni sure cause kuna a ni tivi ku ni n'wi rivele vito ra yena okay cause vanhu van'wana mi ta kuma u tirhisa vito ra n'wina ku la ku va popular un'wana ma swi tiva ku ma tirhisana yes content wise sweswi mi nga swi vula ku no ndlela ku la ku hlekisa vanhu yes leswi a nga swi vula nani ku maxaka kuna ku mina ku lwisana na vanhu van'wanyana na hi timhaka tin'wana munhu u vulavula swilo swo fana na sweswi swi nga vuriwa hi maxaka kumbe ko va timhaka to mativana mo la ku ndla content PR it's a PR va kona mara a ku na so far a ku za ku va na munhu loyi a nga swi endla leswiya swa ku ri ndzeni reach stage leswiya swa ku se ni swi vona ku this one leswiwani se swi wa personal vanhu lava va ku va khe va swi endla va khe va pusha content na vona cause loko mo cheka in most of the time loko munhu a vulavula hi mina kumbe o ni vulavula bad va ni rhangi va ni texta kumbe loko a ni vulavuli bad immediately loko a ta va yi post video liya then va ni texta and then hi vulavula ni va byela ku ri I know mina I'm not personally because mi wara feel free hambi mu ncingela mi ncingela ku na nhloko ya kumbe na nhofu ya xirhengele kumbe na yini ni nge swi teki personal so na va le ka gasha bomba mativana loyi rimendi Judas Iscariota hi tivana ngopfu na namuntlha ni khe ni vulavula na yena i munhu loyi hi vulavulaka in a daily basis so I munhu loyi hambi u vulavula yini a ni teka ni veka swinepe laha lahi le ka Gaza Bosch ba xikepisani xa wela le kule a nga ni chowisi a nga ni tatadzelisi remain lero ku hava ti beef amxavisi tihomu ne ya nxavisi tihomu a ku na beef a nxavisi a ku xavisi tihomu ko hanyiwa mana madala ku fika sweswi se mabukabukiwa and swi famba njhani mabukelo na swin'wana swo fana na sweswo and mi mentionini na ku mi va ku mi va MC kuna swin'wana swo hambanahambana leswi mi va ku mi swi endla and mi bukiwa njhani hi ndlela yaleyo timhaka ta kona na bukiwa se yi qalele katazi na bukiwa na tanda entertainer vanhu machajelo swi ya hi ku hi le kwihi swi ya hi ku hi le kwihi u nge ni vitani ku sukusela la Gauteng u ku ri ni ta Giyani ni ta entertainer vanhu ni ku ta nyiketa 800 hey
a tirhisi swona timhaka ta kona. So ya swi ya na hi ku ndhawu yi le kwini u ni vitana kwini hi nkarhi muni mara lexi ni nga ta mi byela xona se schedule xi busy ngopfu namuntlha na tindhawu ta 5 leti a ni fanele ti attend ni cancel ya hi 1 ni mi byerile hi mhaka maxambani gembe lava nga kona timhaka ta kona. So ya swi hi ndlela yaleyo schedule xi busy swinene. And then loko vanhu va lava ku mi kuma va mi kuma kwihi? Loko mi lava ta ni buka man buka ni va MC man buka ni ta va ni ta entertainer man buka ni advertiser bindzu ra n'wina man buka ku at least ni va ni ri kona. Swo fana na namuntlha van'wani va ni buki ku just i va i ri kona mugobhozi hi ku vona la phatini ku i kona man buka na sweswo hinkwaswo leswi mi swi hleketaka swa ti-entertainment na yini a tigigini ni kona na kumeka ka nambara leyi landzelaka 073 4286 599 nayiphinda futhi 073 4286 599 yi kona ka WhatsApp yi kona ka call loko mi lava ku ni kuma ka Facebook i mugobhozi ya loko mo fika mi mugobhozi la ni appear fast. Se i nambara ya n'wina yaleyo? I nambara ya mina, there's my personal number. Mina manejara. Anna manager. Mo approachiwa sweswi hi company yo karhi kumbe manager wa ti-artist or swin'wana na swin'wana mara mi nga swi tsakela hi ndlela yaleyo kumbe mi lava ku endla swilo swa n'wina hi n'wexe? I swilo leswi ni nga swi tsakelaka sweswo loko ku ta munhu a fika ku mugobhozi ni na ta ku manager i swilo leswi ni nga swi tsakelaka mara behind that ni ta rhanga ni cheka ku ri munhu yaloyo u na influencer u na influence ku fika kwini because ku va manager you need to have influence na ku va na ti-connection because sweswiwani ni nge kumi out munhu va maxava ni ku maxava ni manager maxava nga tivi na event organizer na yin'we na vanhu vo endla ti-event a nga tivi na wo maxamba loyiwani. So ya hi rhanga hi cheka ku munhu yaloye i munhu loyi a tiveka ku fika kwini na connection leyi nga na yona then ya mina ni nga swi tsakela ku va ni ri na manager since ni nga ri ku na yona ni ngo ti kayakayela mhaka ta kona ti le ku tikeni. Se ma maintain na Facebook ya n'wina ni twi sweswi khale okay loko ni vona Facebook ya n'wina ya yi na ti-followers ta 5 point something and TikTok mara se le henhla. Ya ma maintain na Facebook ya n'wina or se mi focusa straight ka TikTok ka TikTok nakona na focus mara hi leswi ni focusa hinkwako na nghena ka Facebook na nghena ka TikTok and kwaswo na swi reply whether on by inbox kumbe on by yini and make sure ku na reply a ndzi tshama ni ignore munhu loyi a ngo ni tshama ni n'wi ba hi scene la a humeleli a ni tshama ni ba munhu hi scene a ti vona ka resi hi copeta ka tihlo a ni bi munhu hi scene whether n'wanuna kumbe n'wansati yonke tsipi ya washa. So ala ka TikTok ala ka social network ne ba ngopfu ala ka TikTok. Yes. And ala ntwa tinambara leti ti nga hala ka Facebook ti ndla swo over 5,000 takata tlaku ntwa ingaku anti maybe no lata vutisa ku swi le ku ndleleni ka swa vuyisa nyana hi hala side ra tindevelichi or mar kwala ku sunguleni because nkarhi wun'wana ku na vanhu lava nga le ku endleni ka mali ya ku na vanhu anti hala ka YouTube va se va kona. ya Sista migrate rini kwala kota fikiwa a swi endleki la ni nga ta goboza ti ze ti vuya so far lexi na benefitaku hi xona i ku loko vanhu va khe va tsakisiwa hi ti-video ta mina va swi tsakela ku ni buka a ni se za ni hola leswo kuma timali via TikTok and all the stuff ya na dya sweswo swa ku mgobozi wa yi tsakisa i dani ngeno then hi connectana ka va tengeno sondela ngeno
yo se swi hi ndlela leyo na dya sweswo a ndzi za ni dya hi TikTok straight Okay. yeah I think i cover to hlaya Kahle. Loko va ri na swin'wana va lava ku swi vona a va a va swi swi voni. vuli ku na leswi mi lavaka ku swi boxa na timhaka ta kona i ku mgobozi loko ni fanele goboza hi wena i fanele nyika mali mgobozi u famba na mali leha swa ku ri ve munhu u ta fika ku ri hey ni goboza hi mina a swi easy ndlela leyo mara loko u chankuranyana ku na mina se miehleketo ya mina ya pfuleka swa ni motivate se ni hleketa ni maka xitori ende anhlweni ni maka xitori kwala na kwala a ni ri mundzuku bya vila yeah swi ndlela yaleyo na leswa swa ku munhu a ni texta ku goboza hi mani u endli yini a ni gobozi leswi swa personal mina ni ba mgobozi lowa wa ku tsakisa vanhu ku nga ri leswa swa personal a ni swi lavi leswa swa ku loko ni fika ka event mi ku hiluya lo delela no mina ni mgobozi wa mina I mgobozi wa light wa ku tsakisa vanhu mafiti avoid sweswo fana na sweswo mina ni ba mgobozi wa light lowa wa ku tsakisa vanhu a hi wona lowa wa ku ri vi nta ku ve mani u tekeliwe makhadi hi sati makhadi ma tshama na sati sweswo swo tani hani ya avoid that 30 ya Ri hanya makhinini. mafiti swa ku mi hanya hi machonisi and all the stuff makhadi ve mateko ku na timhaka tin'wana to tala ngopfu vanhu va nga ni sendela ti-inbox vika va ni byela timhaka ta vanhu va ku ve vo mani va hanyisa ku yini ve vo mani va hanya byala byo lomba a twisisa swilo swo tala it's very personal Foni ya n'wina yi na password ne? Make sure yi nga lahleki please. ai na yo Yi nga lahleki. switori swa vanhu Na kuma va ku yi le ku investigate weni. Va ku investigate wa phone yo karhi. hey nga lawa hi kumeka timhaka ta kona triple password yeah straight se maxava la ku ndla swin'wana ni nga swi hleketa ni ri kwala ne ma swi tiva ku va ri yini va ri episode ya hina yi naniwa yi sponsoriwa hi Bila ICT mara our main supporter or the Juta cafe lifestyle garden seswi la ku mini gobozela hi Shangani gang yi kai tiswa ka ngone cause intro ya neri Shangani gang this episode is proudly sponsored or proudly brought to you by the Juta lifestyle gardens sen la ku mini bela yin'we muku mini gobozela hi ku mi spring ku veri okay Shangani gang yi tiswa eka n'wina hi the Juta lifestyle gardens okay timhaka ta kona mi titwi va ri Shambani camp va tisiwa ka n'wina hi the Jumba lifestyle garden taban hi swona timhaka ta kona leti nga kona ta tika ihuyu Mi nga va mi ri na laha munhu a nga ta cheka kona ku ri mi kumeka ku fana na loko va mi rhamba sweswi va ku tana mi ta tsakisa ntlangu wa hina tana mi ta tihumelerisa tlangini ya hina munhu a nga swi kuma ku hi sweswo ku na laha mi swi advertise kona n'wina ku ri vanhu loko va lava ta mi vona let's say mi rhambiwe a Gijamandeni vanhu va le Gijamandeni va ta hlanganisa na n'wina so mara va swi tivi ku mi ta va mi ri kona ma vona ku na laha mi swi hlamusela kona ku ri vhiki leri ni ta va ni ri yeah Ke guide guide yaleyo manual waloko u kona no baka Facebook na le ka TikTok mara loko ndzi ni swi posta hi loko se machankura makoma humini loko machankura ma nge se huma cause phela ni va ni ri ku endleni na marketing remember ni va ni ri ku endleni ka marketing loko ndzi ni posta ni ku ni ta va ni ri kwini ku na vanhu vo tala millions va ngo hiya laya hi mhaka ku na mgobozi like last time loko ni ri ka event yin'wana nga ta ka ni nga hlaya hi vito and then ku va na mfana n'wana a ni famba na yena aza a ni kokela movheni misa loya a ku ri ku na vanhu vo tala va nge le ku foneni
din'wana di le ku foneleni ka cheri ya dona rito cheri ri right din'wana di le ku foneleni ka cheri ya dona ku bebi ni ta ku teka ku na mugobhozi lawani ku na mugobhozi wa ka gaza swi tlava swi chala Se ku le ku taleni ndlela yaleyo. mavutisi se ku va ku ri ku taleni so loko ni ze ni posta hi loko ku hume mali and then ni va ni va endleli na market ni va ni kha ni endla na marketing hi ndlela yaleyo that's why na loko ni charger swi include na marketing cause ni ta post so i marketing ya ku va endhawini ya n'we ku va ku tele hi ndlela yaleyo se i 2 in 1 and the man roba timhaka ta kona no hi khense ngopfu va mutini namuntlha this was exciting timhaka ta kona a ku ri hoyi n'wina nga ku voice leyiwani nga ku ma yi tiva n'wina nga ku ma yi kota a ku ri hoyi hayi timhaka ta kona ni nga mi khomela gigi n'we mi nga ni khomela gigi yin'we loko gigi ti ta maxava cause le ka ti-comments van'wani va kuva va kha va ku phena hi xava data hi mhaka n'wini va kuma ku na maxava va tshama va ri kwena timhaka ta kona mi ti va straight hi khense ngopfu timhaka ta kona khensa mina swinene episode leyi a yi sponsoriwa hi bila ICT solution bila some titis olisin okay mhaka ta kona ngopfu ya tiliza hi hlangana nakambe khensa mina swinene